Tautea. Tautea ia toloa, ko tari malunga. Yo, toloa na kuia au lehona na kuia i tepi. Unu kiloto. Toi mono mai peki toa kia malungahu. O hofia te turiki o tatao. O hofia te turiki o tatao. Aia ko toi tatao ia lehona. Toi unu haka lehona he taimini o tahanima. Te kai ke lau kia aka. Tahanima au te kai ke lau kia aka. Tata ipe moe taimi. Toi ai aka. Yo, tu ia kai he taimini ko tahanima ria hona. Pongo fula toloa. Kai ke hue aka. Ka kone lava ia. Kone lava ia e taim kakato. Kone lava ia e whainolo. Ko IKUNA ia e ria hona. Ai hau e tau toko fitu. Ai tau taha ono ki he wanoa ua ono. Ko ria hona ia ko IKUNA he timi. Toko fitu ko ia tau taha ono a ria hona. Ia ko i kakato ia. IKUNA ria hona e whanau tangata. IKUNA e tonga hai e whanau whiwhine. I he Fe'auhi koe ni o tau tumu mai ki ai. I he aho ni hono ua o e Fe'auhi. I he mala e apfo o tau kātoa mai ki ai. He whakakato ai e tūnga kou tau iai i he loro tonga ni. Ai koe te kakato ia. E tau whakakato ai hono Foaki o e ngahi pare. Whakaikiki ange. Hono whakaikiki ange o Foaki o e ngahi pare. E tau te whito ke ngahi tipi koe na e kau. Ai koe mainu me whoko na tau mui mai pe. I he uraki ua tolu wha pe. Ai ni utau iai. Uraki ua tolu wha tangata, uraki ua tolu wha whiwhine. Koe hoko atu koe ai ni mano fitu walu hiwango fulu. Taha ua. Koe mala e whika ua e na nau iai. Ai koe iai ka pa e whenga maari e koe ni e tau unwai ki he tau whakpare. Te tau toki lau ilo ki ai he ta whaki koe ia me iai.
Ake pe koe ko mo mea mai ki ai, te tau ki I unu he, ki e whaiwhikau ki a ingano, alaufia, e whakakato me ai, a e tau whakpare. May I ask Your Excellency, Head of Mission, U.S. Embassy Office, to please award the prizes for the winners of the first ever poaching girls tournament in the country, under 16. The Tonga Secondary School Rugby under 16 service tournament 2026. Mr. David Brown. O ka te te Foaki ngai pare, ni te mai whewhi te. Koe paru, Foaki e pare panga kaungeau, ni Metson, te me ofisi Ambasto Amerika, Foaki a te meri statu au. Kataki te koma te meri statu au, maka te karakere. Koe whitu, pare panga Foaki a te meri statu au. Kerja pai FUOFUA Santelu, koyo pai pangaluan, Tonga High School satu. Tonga High School satu, kita pun tahu Tonga High School satu, tapi itu. Kelima, FUOFUA pai pangaluan, tapi itu High School, itu High School, hari itu High. Rufa Foaki para Pangacahafe, Taimu number 1 team. Urutamu Foaki para Pangacahafe Mundial, Tim Fe'auhi at Tonga High School. Urutamu Foaki para Pangacahafe Mundial, Tim Fe'auhi at IKUNA. Number 1, the champion of Fe'auhi under 16, I make the feeling Foaki, the team is Matingata, at Tonga High School, para Pangacahafe. The champion, I don't know, Foaki, the official Pastor America, and the lecture. At Pangacahafe. Koe waru, Foaki ana Stasis High School, pare Pangacahafe. Kita berpasina nakeu nanti ana Stasis. Koe fuku, Foaki pare Pangacahafe urusan namanya. Halo namanya. Koe ono, tupo High School pare Pangacahafe. When we are part of our work, we are the person for number 4. Good far, part of our half working team at the high school. Good part of our working team at Tonga.
koe ua pare pāma e ka hafi au ni au Foaki e tiki ai koe sa kupo. The first champion was Fe'auhi U16, Tonga Secondary School Drug Free, under 16 7 aside 2026, $2,000. Foaki e tiki matakana ai hako maaru ai ka hona. Matahan ko yan ang coffee. Now, matahan ko pas sumaya natin ay hello, good meeting. We ask you to please. Congratulations, everyone. Clap it up. That was a great competition. First, I want to thank the organizers for putting on a great tournament. IKUNA and the Tonga Secondary Sports Association. To all the schools, to parents, to coaches, to the medical crew who kept everyone healthy and safe, to the cooks who make sure that we're fed and taken care of. Thank you to everyone, and thank you for the students for working hard, for competing, doing good sportsmanship. This kind of started all because of one person. Sir Michael Jones was one of the lead sponsors of Matt. Without Matt's sponsorship, this wouldn't have happened. So hopefully this is something we can do every year. And keep practicing. Hopefully next year we can do another. Thank you all. And you have a great week. Kada huko pegi pamalo ya ho ang igihisia ikaw puli ako. Kalau memang kita ufanga ni fatak kamata aki tau kata na ahon aki kai ata mau pe fai mali pe ni ke fa funga ya te kau puli ako pe moi pot ngawe ako i fa malo iane ai sponsorship ko ko na to na fa kale ai Fe'auhi ko ni ako ni Dr. Devin Brown, we are indeed very thankful, grateful, and extremely happy that this comes, although the time that we were alerted for this competition wasn't long enough. As you can see, most of the teams could sometimes you see them not really sure how to go about with the games itself. But nevertheless, the 2 days that we are here, we can see the joys and the happiness of the players. And that is indeed something that we ought to be proud of, to your good office as well as medicine. And those who planned this competition, I am sure that the title of the competition is anti-drug. It's something that is very important to the schools, the Principals Association, and the whole of Tonga. So thank you for this opportunity. I'm also aware there is another flag football coming up next week, and I'm sure some of your students, if you have time or you are selected from your schools, that is another form of enjoyment as well as making good use of your talents. Ko fia whakamaro ko ki hene ki a hingano pe moni komenti i he whakatuutu o i ahoni ko tuile ko tau mātā
ai ngahi ma inga mali au pito pe au tokolahi au pito mo e whanau e ko lahi o mo ngahi tare niti pe a oa pena ngata heni kato e hoko atu ai tau mawe au ma aki o tau tare niti pe whamalo foki e kau pureako pureako a fo'ou ono whakaata ki tau tau ki tau mawe aki o nau malae tau whamalo foki e medicine he nau ngau e whakataha pea mo e o fisiko e ni o Amerika e Tonga ni ke nau hanga o koe ngahi pale koe nā ko lau atu kos me tākilu e ako kotoa tau ki paspasi a nge ke medicine ka mo U16. Thank you. Whatawa nge pe nā ke fia i o wa inga nai whai. Whatawa nge pe koe ahoni mo ane a fi nai ngai me ana ke whakatoa ngā. Koe uhi, koe tau mo ui, at the end of the day, ke tau mo ui fia, tau mo ui aonga, tata tau pe o mai e ki ngai tare niti, ke tau hanga o ngā awe. So overall, thank you to everybody who made these 2 days a very successful competition. O whātu, o whake mo maa o ha wiki e mewei, i he wiki koe ni ngā o pita. Alo, kore niki nada i whewhikau, se se tonga i whahatawotu, whaosi. Whetau katoa maha o iau. Taulotu, whātamai ko mau whakatari na tūru koloria ki o whiu. O wausia i tō mui, e tūna mei na mawhei, ākari neu. Ka whia mai whakatari ko mau whainu, mātūna ko kawanai. Nawa ki mau IKUNA he merino, i loto i ngai awa whae whioni. Whamalola i kata koe koe ngai whiu kau waki. Whalola i wharere a e tūna mei ni toeni. I ngāna ka pēke komiti, wana ngāra si kau tōanga e kau whamao, pēke pureako, whawhonga mai e kau pureako, ngai anga e kōrisi. Pēke mau whiwhia ko i ngā koe e kau taha. O nau tokoni, sponsor a tūna meni koe, Metsoni, o pēke U16 Embassy, o i kōpō nau whahau. Ki pātoa ke mai moa e pū, e whanua tupo o iki. Mau whamalo lai ki koe e ngai IKUNA ko mau whiani. E IKUNA pe unia, ka koe whiwhia ko mau tāpe e a whiona. E merino mo le lei a hoa whiu. E koe nai whanau mo moia pe o nau tare ni tike a whiona. I kei whakaiwia pe tokonia pe minau tōru. Koe ngā koe ka hawa nā mo ui. Ma tare ni te mai moia ka kolu. E whanua o tupo. E ko mo hangat koe tāpu kina pa foi tui mai ki mau tōru. Kai aha mau kupe a koe. Wana tu vai ngai alo fai a fiona. Tu vai fa fo pe langi ki fa te ma pe a fiona. Ngau tu mau feia. Ko loto me hu mau fai a klais ko al. Ko ke rese tau ko si su klaisi. O fa lai to ta mai fiona la mari ma. Alo fai te ma to ma vai pe. Ka ona ki ka fai to ta ngat. Amen. Malo ke whewhikau. E whanau, pāre wena. E tō mako se li time office o tau pānga sa lewu i wikaharu. O i tau lele tau certificate e tō ki motokopi ki ake mō pare i wikaharu. Tau aina ki hui whapapa tō mai Letson e mo head of mission i ngose pasi. Ake reo wahi ki ngāri nai pāngalahi tau tuna meni. Ai taha ki a ki moto mo tau whanau mo management mo mai tini. Ai moto. Malo mo waratua. Kake, koe lawa ka katoia o e tau kau whakatahatu he pōpō ke tare ni te tau whanau. Pea mo e ta Fe'auhi tau toko fitu ko FUOFUA whakahoko. Ma e tau whanau tau taha ono. E mala e apfo o ia o e wanoa wano ia.